Biyag ti tao. Kumanita manan dito'y day di ang lalaki. Nakapres-pres kumit day ta lalaki. Asino insan? Jay may sa alalaki ang mga aramid di tabalay da Uncle Oscar Day jay man Uy, di mo itudutudo Ang mga lumadlaw na akit-kitaan ta. Kitaam ngay, kimita lakit nga rudan dito ayan ta. Ala, oral na nagkidayan. Nagwapo mat gayam. Kunak tumit nga mingkan ka. Presko day ta lalaki. Feeling, kunang mitlan gwapo. Katadamot itsura na. Madlaw medyo ubing pay no ikumparam kadagiti kakadwan at trabahador. Irikap mo man laangan day tatawa. Tapno saan ako manita dito day ta lalaki. Hay, jakla pagtatakkunan ti construction worker lang. Isungarod nga agad adalak nga nasayaan. Tapno sumaya at tibiyag ko. Kalpasan na, agtinagak laang iti may sa construction worker. Ala ni daytoy, di ka man nagsasao iti kasta. Tadi mo amo ti gasat ako nada. Basta, amok ti agbalin agasat ko. Tada arapa ako. Kat ikarigatak aton uyan dayta. Apay insan, nangalaam di halo-halo nga imot mo. Inta jay soon to be admirer mo. Atoy, awatamon, saggay sata, sakbay amarunaw ti ayos na. Diyak kayat. Kukwa mo dayta no kayat mo. Ala, grasya day tuyan, anya ka kadi. Kat no idikalman pa'y lako na mamakapangpangan kay ti halo-halo. Idikalman sa baliitan. Alakit din, alamon. Sana balit na dandan ni malpasan ti balay da Uncle Oscar. Di munton makita day di lalaki. Nasaya at ano kasta. Ngam, amom, dinamag ni Vincent no mabalin na kasarungkaran. Uwin ko na ako tamabainak mo hamang pabain iji tao. Tanayawat na mo ti halo-halo ta. Anya? Sikat ti sumangukan kwa na no kayat mo. Alamat sangwam to. Saan nabali ta pumanaw danton. Agbirok danto man iti sa bala pagtrabahuan da. Mala, wunan. Ngam ni, awan to ti pabpabasulam. No bilang masail tirik na. Taamangan no makaisawang akto iti pakasaktan na. Hi. Naimbagarabi, Beverly. Apay, anyat masapol mo? Vincent ka ang tinagan ko. Mabalin ka dito agpasyar. Namuak tinagan mo iti kasinsin mo. Pasensya ka na. Nabayag namin na nagangganda atik tagpasyar dito balayo. Ngam adumat ngamin ti pakakumikuma. Ibagamon no anyat gagaram. Takalpasan na, mabalin mo ti pumanaw. Ha? Apay nakigtot ka? Di mo ka dinamnamaan da ito nga ibagakan ka? Pasensya kan, ngam saan akas kan ka ti lalaki akayat ko. Ngam no kayat mo, ireto ka laangan iti kasinsin ko. Nasingpot dayay, man nakaawat pa Ngam, sikat ti kayat ko, Beverly. Sikat ti kursunada. Ladingita, ngam awan namnamam kanya. Beverly? Ala, umano kan. Saan akas kan ka ti arapaap ko at pakirelasyonan? Iso sorry. Ay na, congrats insan. Nai-promote ka manan. Biliba ka talaga kan ka. Kanayon tipan na kay-promote mo iti trabaho. Ay, nakapaapal ka talaga. Ay na, si kantumit ngamin insan. Inununam mo ngamin tinagpasikog. Napintas ko mamot ti trabahong itakas kanya. Ay, sana balan insan. Liwliwaklatan at yung anak ko. Wan matkit di Di kagdanag. Tatulungan ka amang padakkel iti anak mo. Tani, awan amana. Kunak tumo ngamin kan ka idi. Apilyam ti lalaki apagtalkam. Anyangay ita. Di ta ko man pagsaritaan ti may papan iti amat anak ko. Adan tulat tagundaway ang agpakita day chay. Di napadpadasan ti agpakita kanyak dayja lalaki. Taamangan no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Ala, di mon panunutan day ta insan. Ta isupay apaka-stressam. Dilata ko man bagim ti panunutam. Dumakdakkelan si anak ko. Ngam awan pa'y nakita nga inaklon mo kadagiti agdatdaton kan ka.
Mangpili kakit din itaklunam kadakwada insan. Awan nga rod ti kurso na kadakwada insan. Anya ngay ti maaramida. Beverly, anak ko, adda tay baro at taga-kabangibang a barangay. Umay nakakano pa siya rin. Asino? Jay agnagan iti Arman? Wansamot, anak ko. Hay, dagulit mo't deta tao. Ibagayo man tapaing pisan na basit tirupa na. Nagturod kat tirusok nan akong di pasyar kanya. Kat may salaaman nalon. Ay na, anak ko. Saan ka di akas ta ti panagsasaong? Tadakas ti mang tagibasit iti pada a tao. Amu da adi adalap. Siyak ti Armanda. Ha? Nagado di ta aman nalon a babae. Isuda ati Armanda. Ta isuda ti maibagay kadakwada. Nalaimbat dagi ta atat tao. Armandak a professional. Tapno adda pagsanggiran da. Tapno adda mang pakan kadakwada. Naglalaingandan ngay. Ay, kat, anya nga rod ti bagak. Ibagayo, ajak agsangsanga ili iti saan a professional. Tapno mabainan. Kat saanen nga agsubsublipay ditoy. Asino di kinasaritam arimuar dito'y balay anak ko? Ay, ni insan Beverly, tatang. Umay nakdagdagasan, taingkam ka nagpasyar. Ngam sukunak mo't ngamin dya po ko yun madamdamay dya pagadalan da. Apay ngamin, adi pa ilang makinubyawan mo makiasawa. Tapno alda ka kuyog na. Ay nahamo yung matanto gali dya kasinsin ko, tatang. Napili itagbalin anubyo. Ay na, gapo iti kapipili na. Bumakitan a balasang. Ang mga numabaakan day jay. Makamumutan tatang. Naimbag kang ka. Kauray awan asawam, adama anak mo. Wen nga rod, okay lang mo't nga uri ibagbagada disgrasyada kabalasang. Tanasagutan nakmo't iti nakasingsingpet kan napintas nga anak, tatang. Wan no awan masarakam ang matino alalaki. Uray di kan makiasawa. Tanariga, timailawan man ang anak ko. Wen, tatang, addan nagnakmak iti kalabas. Aday ta, rumwaran nagiti ubing itayan ti classroom da. Mapasungadak mo ti anak ko. Anak! Umay ka dito yan! Ay, naimbaglaangan, taure awan na dakkelan ta anak ko nga amana. Nasingpet kan natulnog latta. Diyak pulos pagbabawyan tinaadaan iti anak. Uray pa ibagbagada disgrasyada a kabalasang. Hi, Jen. Kumusta ka? Ha? Vincent! Sika ka din dayta? Anya tararamidam diti pagadalan? Ada ti project mi ngamin dito eh. Kas makita mo under construction dito Duma rooms. Kasta ka di? Kumusta ka ba ten? At adapin mindas ka. Bagay mo gayam ti medyo chubby. Ala, dinakman pa sa blugan. Limok magak nga rudan ni. Si kakit di nagdakkel ti nagbaliwam. Asino ta kadwa mo ubing? Aywan, anak ko, Vincent. No ka star, adan asawam, Jen? Ay, single parent tak, Vince. Ay, di nakmut ngamin tinakdaran tay amana. Pinanawan na kidi masikugak. Ha? Kasta ya? Engem sa nabali Tanapintas to'y anak mo, Jen. Ay, wen, Vince. Pakaragsakak ti kadat anak ko nga oray siya kamang padpadakkel kan kwa na. Ay, wen. Tangay pangaldawin. Makikiddan kayo ang mangaldaw kanya. Ala, ay sana, nagawid kami mutan. Pangbigat lang amin ti klase ti anak ko. Alakid din. Kakaiso na nga italaang man ang nagkita ta. Alaman laangan. Ala, nakababain kan Vince. Kanayon na kami mutan nga itulod nga agina. Kat asidaglaang mati pagadalan dito'y balay. Kabaalan mi matapagnaan. Awan niya man na, Jen. Napigsa ti darang ti init. Kasi ba't anak mo ang mapudutan ni ti init? Nakababain paikit din kan ka. Kan amangan no adamang iparit. Awan, baruak pa yaging gayta. Aywan, kumusta ni Beverly akasinsin mo? Nakiasawa ka din? Ay, saan pa eh?
Nangatulat tati standard day dya kasinsin ko. Iso ang mabakatan sa nabalasang. Padasag to nga ng surungkaran, lumadaan na kitingon daway. Katsapay ko ma, pati naktumanan pabainan. Ay, una. Patsa ka maklaat day dyan makita na ka. Nagdakkel nga minti nagbaliwam Nakarkaro at imarka. Isa pa nagkunak. At the chance mo, iti kasinsin ko. Apa yan insan? Kanayon mo ten makita nga da nakakotse amang itultulod kada kayo iti anak mo. Di mo kunaan nga da nayaw awan asutor mo. Ne insan balaagan ka manan. Agserbi ko man nga adal tinapasamakan ka. Di mon ulitan ta agpaalilaw. Ta mga numasikugan ka manan nga awan amati sikog mo. Ha? Sapay di kotse. Ay na insan, ang mga nupamarang laang data. Kwa, insan. Ni Vincent dayjay. Malagip mo tayo nagtrabaho idi di tabalay da ang kaloskar. Di nga agkursunada kan ka idi. Unan. Jack malipatan dayjay. Tanagpuskol tirupa na nang ipalapal iti ayat na idi kanyak. Idinto taawan mo't ikarkarit na. Sa balitan ni Vincent, insan. Ay na insan, aganad ka. Mga nusikati sa rununang arman. Kundi kutse pa'y amang itultulod ka na kayo. Sa bagay, agbagay kayo matkit ni ano bilang lang. Talaga adagitay kasken ka as single mom, ti maibagay kan kuana. Ha? Naimbang nga oras mo, Beverly. Ha? Si kani Vincent? Agyaman na, tama ilasin ako ilang Beverly. Umay ka kumakumustahin. Ako. Ala, umunag ka. Agyaman na. Pudno kayam timbagan ninsan dyan. Dakkel nga agpay so tinagpaliwan titsura na. Bimakad ti pang magina. Kan natatari ita. Takiministero pa na. Saan akas idi ang nagnisit? Beverly, kumusta ka ngayon? Apay akas tumatan ti marikrik na kita. Tanagkita kami manan kini Vincent. Diyak matan mailadawan. Anya di ko nam, Vincent? Kumusta ka, kunak? Kastilat tamat kasi itisigod lat na. Awan nagbaliw. No kas na, baro ka pa'y? Wen, Beverly. Ngam panagkunak. Kat umada ni siguro ti panangasawa no may kanak itinamnama. Talaga? No kas na, agpadat ang arod na. Ay, Wen, ada ka kadipay lang iti construction? Wen, kaslakastan. Di mo kaya ti construction worker? Si Kamat, di mo ka din panunutan tinaibagakan ka idi. Tanalipatak day jayan. Bunga laang siguro ti kina-immature ko day idi. Ngam ita, ayusan. Jakon kaya timang pabain iti lalaki nga agaram kanya. Ne, itaman pa nga imalatiw ka dito'y balay, insan. Apay, anyat masapul mo? Awan, insan. Kayat ko lang ti makiinistoryaken ka. Amok ngamin nga awan ar-aramidam iti kasting nga oras. Itaman pa'y. Agad, anya nga ruti pag-istoryaan tangay. Amom, insan, sinarungkaran nak ni Vincent idi kalman. Kat ay na, nagdakkel matan tinagbaliwan na. Timaarmatan iti kastaw na. Sigud mo ta na taer. Wan, ngam sabali ti karisma na ita. Ay na, diyak maawatan ti bagik. Kasla, adan samutan pa nagustukan ko na insan. Ha? No kasta? Adan namnaman akan ka, insan. Wan insan, no agaram manan, aklo na kadagosan. Kunak nga ron no agaram idi kalman, ngam saan mat. Mabain pa'y siguro. No kasta, kayat mon nga uray saan adi ada lakas kan ka, insan? Saanan ang napatagday ta kanyak.
tabumakit akong abalasang. Diyak kaya ti mabakitan. Nala, sapay la ko mga rod. Tani Vincent, ti lalaki a para kan. Hi, Jen. Ha? Si kamot kayang Vincent. Kaslay talamanan ang makita ka dito pagadalan Wen, ama kumikumak ngamin. Saan lang ngamin dito itaen ti pagtrabaho. At dapat iti sa bali ang lugar. Kasta ka di? Aywan, awatan da gito'y pasarabok para ken ka. Ken para itanak mo. Nini, nagadumot na gito yan. Wen, para kada kayo iti anak mo da kita. Vincent, agyaman na ka. Nakasaysayaat ka kada kami nga agina. Mababainak pa yun na daduma. Jen, di na ko makagura Gamjak ngamin mailadawan ti kinaragsak ko. Nuta kayo nga agina ti kadwa. Oray no kasano ti banog ko. Mapunas amin no kadwa kayo. Ha? Panagkunak, inutan amat nagtirignaken ka, Jen. Anya? Apay ngay akanayon nakamatlat na nga itulod ni Vincent dito'y balayo, insan. Ururayok nga umay dita balay. Ngam dito'y matbalayo ti kanayon apapanan na. Agdisnudo mat nga rod amang itulod kada kami insan. Agkad ka ano kas dyan? Agpilit mat ngamin, iso nga awan maramidak. Aklo naman ti agpaiso, insan. Agkursunada ka kin ni Vincent anya. Iso adi mo mapagkadkadan no kas dyan nga itulod da kayo. Ha? Di mo kumamot ng agawan kanya Taam mo mat asyak ti mo na nga inaram na idi. Jack mat agagawan ni Vincent kan kainsan. Di ka laag nakamatan itinapasama kan kainsan. Agbalin kumamot ng eleksyon kan ka ti panagsikog mo abalasang. Jack laing pagarop. Engineer mat gayam ni Vincent. Ay, naibaglakit din. Tainistok ko ti FB na. Di adal mat gayam ti loko. Ay na, ad-addan nga agayatak kan kwa na iti kastoyan na doktalak. Day Jayan, rimuaran ni Vincent di tabalay da insan ko. Kamakamak. Masapul ang makasaritak nga umuna, sakbay ang pumanang. Vincent! Ha? Ne, si kamot kaya Beverly. Sika, manun nga aldaw adi ka pinmasyar di tabalay. Kano ka nga umay? Taada na pati nga ibagakan ka, Vincent. Kat no bilang planom ti agaram manan, saan kan apaayan? Aklunan kan adagos. Ha? Lading ita, Beverly. Ngam ni Jen akasinsin mo tayo ayatan. Anya? Ngam, di matsyakti mo na nga inaram mo, idi? Idi dayta, Beverly. Sa balitan. Kayat mo ni Jen? Nga uray disgrasyada? Uray niya pa'y tinapalabas ti kasinsin mo. Maklong ko. Kastamot ni tanak na. Nakasaganak amang ipatag kas pudpudno nga anak ko. Anya? Jen? Ha? Jen, please. Di na ko maliklikan. Pang-asim. Ay, pasensya kan Vincent. Ngam, Jack kaya taguraan nakti kasinsin ko kapo iti panagdatdaton mo kanyak. Iso asar dengam ko man ti panagararam mo kanyak. Sa anak mo manugot, Jen. Amok may eton nakman. Ikanta ko matigundaw iti bagita nga agin nayat. Ngam, Vincent, ni Beverly. Tibagim ko mati panunutom, Jen. Ti pakaragsakam. Di mon pampanunutom ti sa bali at tao. Ay eton ka, Jen. Please. Ayatan na kumamat. Vincent, saan na ka maikarikan ka? Panagnagakin ka ti kinapudno ti panagayat ko, Jen. Babaan ti panangikalay sakin ka. Ikarit, ipatig ko mo ti anak mo. Akas iti panangipatig ko kin ka. Ay, nakababain man. Aklunan kan. Gaputan na laos mo ti panagayat ko kan ka, Vincent. Oh, agyaman Jen. Insan, pasensya kan ha. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka.
Awan kanyak day jay, insan. Naawat kong tigasat ko. Maawatan ka. Ha? No kasta? Saan ako nakagura, insan? Saanan, insan? Maawatan ka kunakmat. Ay, mabit lang. Umawawag ni Simon. Hello, love. Okay. Umayak ka, Dagos. Bye. Ni, sino di inawagam iti love, insan? Nobyok mat insan. Adan nobyok. Ay, kamaudyanan na. Nakaurayak mat lang ang itipadak a professional a nagaram kanyak. Iso nga inaklon ko adagosan. Ay, kastaya. Isong matlakas la inspired ka ita, Kan madlaw a blooming ka, insan. Gagangay ti in love insan. Agyaman iti panang ikasar mo iti anak ka. Nga uray sa anan, anasinaw abalasang Vincent Barok. Ay ayatak ni Jen, tatang. Isong awan ti rumba nga pagyamanan nyo. Ala, sapay ko mga rod. Taagbalin kayo anaragsak iti agnanayaw. Agyaman tatang. Kitawag, at di mo kumabiglaan nga ipanaw dagiti agina, Barok. Tama ikaw akmat. Kailiw ko lakit di tapukok. Di ka mandanagan, tatang. Tasaan kami nga umadayo? Katno agipatakder kami to iti balay mi. Dito'y lugar iyo, ti pagpatakderan mi, tatang. Tapno saan may adayo da Jen kentapo ko kada kayo. Ay na. Agyabanak, Barok. Nay, anyat mapaspasamakan ka, Beverly, anak ko. Apay ngagbakbakwar ka. Masiko ka, nanang. Kat, anyat ko na tinobyom ngay. Agkasar kayon tamasikog kamot gaya mon. Iso ka di dayjay tay ko nam a profesional. Wala nang ngamdinak mabalin nga ikasal. Takasado mat gayam tawanan bain a lalaki. Anya? Di na yung pagpagangad da gayam asawa kan anak na. Anya? Katidakas, naamon ti asawa na ti may papaniti relasyon mi. Iso asini na akong tawanan bain. Inalilaw nak di dyan lalaki. Kat, kasanong arod daytan, anak ko. Aga na kakabalasang nanang. Biyag di tao. Naimbang nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itaka na nagpakita? Ay, pasensya kan, Linda. At indug asalay sayang. Oh, ala. Sumrag ka. Ay, agyamanak. Kumusta ti kamsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wan, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko. Iso na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Anya? Apay, anyat impatay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan kuana. Kat saanan anaagasan. Manipod nagsinada iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kastagayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehyo.
Kasta gayam, isungay mayak, tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kasta gayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wena? Da kayo di amak. Ubingak may idinaudi nakita ka. Nga malagip ko lata ti rupam. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag magaya mo na natay ti inam. Wena? Ngam apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadakkelakwan. Ita taadan trabaho. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikanak iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana. Isu pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Isu pimanawak. Ket nagawid ak iti probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo ang makita. Madan asawa ti inam iti dayda hundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapad amami kanday ti Daddy idi. Tababairo mat ni Daddy Rudy. Iso anak sino ka? Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanya. Edi kwan, nagsakitan ni Mami. Kat ison ti impatay na. No amukla ko kasta tinapasamak. Nagsubli ako madagos ditoy. Sige, tagi na naakpay. Nabannog hak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. When, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simmangput kit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad ng trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka na nagpakita kan ka. Amok tumat la akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan kwa na, di ingatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasakon kat adan trabaho, iso ti agnumar. Saan ang mabalin? Grace! Agawid akon Linda. Ket agyaman ak iti panang bisita yu kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalatta nga umay iti balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti pannakilangan na ken ka. Angem kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamen, ado tinagkurangaken kwa na. Ngem aramidak ti amin nakabalak tapno makasubalitak kwa na, Linda. Jano. Ay, umayak tumanan. Ta ituludan kayo itinatagkan prutas.
Ado timulak ije probinsya. Pagyamanak mo't, Jano. Ala, ano sam nga ron nga ay aywan ni Mara? Tapat tiyag, makapanunot tumatla ang dayjay. Ni, adda kayo magaya man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti nana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? No amok lakas dyan ti napasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday iti nakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada, idi. Ay, dak mapilit ti bagay ng ag-cellphone. Manaktakla day ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan wagiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka nakan. Uray, taag biagak mas nga uray awan cellphone. Nagaduman ng tibinuras ya prutas ken na tang Uncle. Anya day ta ila ko yaw. Isaan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamot na makita ti anak yo. Jak mo mapanawan nagiti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga gawid ditaw eh. Talaga? Alamang nga rodtap na mamamumay mo ti kasinsin mi. Bayam. Ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdag da ito. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamot pagtugawan dito'y. Urayag ti ruwar ti anak kao. Agawid akmatla no madamdama. Ay, Raffin. Ano ba sinasabing aramidan tayong tumbigan? Ay, when nga rin, friend. Kaday tante anak ka. Mara! Apay nga ta kayo dito mangibabain kayo. Ay, adaimpan ko iji balayaw aprutas kan natang. Ala, Grace, mapantan. Mabitlaan. Sino ka din ni tata? Am-am mom? Saan? Ala, mapantan. Kat sumuro takpaylakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ija ayan ti trabaho. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababa inti lang nga nga imay ijay. Ha, nukasta, ibain mo ti amam, Mara. Wana, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka pinadakkel kasta? Iso amabalin kadi, respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, agsakit ti ulo. Ha? Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie! Auntie, apay ang pinanawan dakmatan. Kasano agpayitan. Friend, makipaglading iti napasama ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito. Mara, asino day ta nakalungon alamlamayan yaw. Nan ano ni Auntie Malinda?
Grace, mabalin ka di. Sabtaman pa lang, digitagsang punta sa nga ili, Jarwar. Ay, wan Mara. Sige nga rin. Sobrang kayo. Natayan ni Auntie Linda. Anya, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planom, itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag naada, Grace. Anya? Apay ngay. Diyak kaya tagtagnad ijay. Tagmay sa akmatan. Agbalinak laan na liday, no ijay ti pag naedak. Anya? Kan tapno mailim mangak ti amak. Tapno din akong masurutan iti sadino man apapanak. Apay ang masapul nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, tadapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayan ti inam, natay matin ti ikit mo. Ti amam laengen tinabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla akwarta laeng ti kamat ti amak kanyak, friend. Isobay pa'y amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymay sa. Uncle, makadlawak Saan na nakas itisigod ti kinaragsak ti rupayo? Kasla kanayon kayo mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan ijay syudad. Wan, tadya ako na mo ti pangsuruta kay ti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ko nan ti balay da. Kat amon nupsa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kan Juana. Ha? Nga bekar-kararag ka o. Asapay la kuma. Tamay patagnak tumutla ti kasinsin mo. Pat-pat gakunay ni Marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulok to ti FB account na. Tasyak ti mang kontakken kwa na, uncle. Alaman nga ron balasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani ti balay, marahani. Agkasartabay nga umuna sa tagden na, Josh. Kat umadani matan ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan tanda kiti gargarat mo di apartment mo. Tagnaid tani ti balay. Agasawa tamot tani ti mabit. Oh, kumusta ti ada asawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka itikas kan ko na anasingpot. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan itikapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumtang tulata friend. Sa anak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras udos. Sa bagay, ubing ka pa'y. Angam kitam Tamang ano agbaak ka. Kat no kasta tigasat ko akit. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka na ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugko. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa na. Uwan nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapailam, si Kapay. Ala, di ka nga rod agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno nasalon at danto nga ipasngay mo.
Ay na, naglulukmang dagiti singin nga nakta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanain normal ko nga impas ngay dagiti singin nga anak ta. Makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak manan. Saan kan nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ti ag full time, mami. Kayat ko lang ti ag trabaho. Pasensya ka na. Jack maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakmana. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Una na da. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapuitik lang na. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko baka. Agsasarunumat nga ti pa nag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog nga eh. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan nga eh. Wala. Yung kasi kasundag iti anak ta, tayo turog ko bihit. Ringan anak ta hinton panangan, tayo inanak lang bihit. Mara, agring ka, Mara. Abay, Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan lang. Abayan. Mabit lang tagpatulong ha. Itaray da ka ni ospital. Josh, nakarumot gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan, masakit ko na ito eh. Insardan ko tinagtumari ti agas. Tatiyan mo ko. Naimbagan ako na. Ngam kay marumot gayam. Apay ngay, abinaybay am ti bagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh, iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa nga imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kamin ka nagiti anak ko. Anyan? Nagkasangmat nga agpaisun tinapagdang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga aklunan tayo tinapagtang ni Josh. Grace. Ala, lo kasapulam ti tulong ko. Ada aklaang dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. Doon na mayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matay na natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Tapno ada ka duwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klaan. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agiina. Taiso paya pangalaak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan, ti kanakak. Ay, pasensya kan. Saan kayo papapanawan? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, na medyo nalawa mo, ti silid ka. Sige. Tano adawayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara.
Nakaturugan dagiti anak ko. Basit asilid to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atin no lumasin kami. Jack pa'y makaturog. Ag cellphone man pa'y laang. Pangal-alak iti turog ko. Adamat gayam nag-message request kanyak. Itala amalo katak daytoy Sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man. Tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayon dagiti kakaduhak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon amakita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akamusan tumat tuy inmayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan na Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngayon din na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkidawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man gaya man. Diyako na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linupatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pa'y anamiris ko ti bindot ko. Akayat ko tangkin daw iti pamakawan ni ti amak. Kanagdadan na kami kuman ka nagiti anak ko. Ngamawan mat gaya man. Tatang ko. Pakawanan na kuman. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pang tadak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No kasta. Adda sa ni ti amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysan na tinagtrabaho. Nagabrood. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na. Kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Anya? Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kano tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarob. Akasta ti kinasing ti amak. At-adang ang kapsutag. Gapo iti pan nakakonsensyak.
Ang babawi ngam kasano amasulnitag tinagkurangag. No awan matan ti amay. Tatang ko. Biyag di tao. Sam, anak ko, apeng adapay laang dito balay ni Jelly. Itulod mo ko man ije balay da. Ang mga nusap-sapulan dan. Una nang. Jelly, itulod ka na ije balayawan. Ang mga no birbirukan da ganda na ng kantatang mo. Manjak, dituyak pala ngayam mo. Sana mabalin saan anasayat kita ang ti babae maturog iti balay ti lalaki. Wan, balasang ko. Iso nga agawid kan, wan. Sana balay, agsublikan tumanan no bigat. Sige nga ron, nana. Sam, itulod na, wan. Ala, mapantang arudan, Jelly. Apay, naggap-gapwang manay. Rabiin, ngam sumanursor kapay laang. Balasang kan. Kita amat pasit na ititigtignay mo Tatapid rin. Di ko man ungtan ni Jelly. Gagangay nala siguro ubing-ubing kat nga ron ti panunot na. Isaw, agong gundawaya matan. Saan tata? Awan ti panunot ko dahi ta. Takasla kabsatan ti pangibilbilang akin ko na. Sige tata, agawid ak matan. Sumurutakkan ka, Sam. Diyak kayat dito balay. Jelly, agtal na ka man. Ala, Sam, agawid kan. Sige nga rod, nana, tata. Agpatuloy akon. Sam, anak ko, numabalbalin. Liklikam ni Jelly, tane. Maditi mangmangag ko kadagiti ka aruba at chismoso kan chismosa. Naimbag kumaano sa anakas jeti kasasaad na. Awan dakas nga aramidan minanang. Kan may sa kaskabsat lang ti pangibilbilang akin ko na. Ada kadakwadan no niya ti panunutan da. Basta nadalos ti konsensyak. Awan madingar aramidag. Naamok day ta. Amang ano pa basulan da ka iti saan mo mat nga aramid. Sapay nagalas ti ugali dagiti dadakkel na. Nalaing da sumao. Narikat mo taliklikan ni Jelly ananang. Tapos saray isumat ti umay dito balay. Palpalagipan ka laang anak ko. Nasaan tayo nga igam ti panunot ti tao. Una na, mawatan kayo. Ayan dyan, anak mo. Apay, di pala rumorta mga anay. Jakman ambo. Itay ko pa'y ngay ayaban. Gumdinak mo't ipangpangag. Di samla ang tisang kadakamat na. Anyala unay nga taay at impakpakan na dya asam kenkwana. Tadi na maadaywan na dya tao. Anya ngay ti ammo talakay. Ay. Sa balin samot ta, ti mapaspasama kiti anak ta, bakit? Apay, anya din ang kumaypapan ka da jelly kunday dya asam nanang, tatang. Ay, dya adim Kanayaw na mapanidya balay na sam. Iso kanayon ti sang kadakamat na. Amangan met no adda inaramid na saan amay parbeng kini Jenny. Ha? Iso nga awan pa nagtalag ko iti da ija alalaki kan. Ay. Saan nga kamkamhalin na dya lalakay? Kasaritam tuman anaimbag ti kabsat maulit ay. Da kayo na. Awan lat aano sak amakisarita iti adda kurang na. Paray, itaman pa'y adyak makitang umipipos kan katay nobyam apangurangan. Si Kamat, tila ibagbagam. Saan ko ang nobya ni Jelly? Gayem ko lang. Kan lang bata. Takanayon mat ngamin anak kaipos kan kano ka. Ayun, di mo liplipatan tay kasar ni manang ko inton umay alawas ha.
Hindi ka madanagan. Ikuyog kunto ni nanang ko. Nay, hada kayong magayam dito'y Marilita. Tanaawis kami mo't maray. Nay, ayan ni Jelly ngay. Ape ajak makita. Dayjay man nay. Adda manen ijay likudan ni Sam nga umipipos. Napahasig unay ti balasang mo ijay barokan niya. Wan nga rod maray. Nagrigat mo't abagbagaan tay balasang ko. Anuan niya ti imbaga na. Isulatan ti aramidin na. Angam sana balay tanasingpo mo di anak ko. Patsaka di nagundawayan ti kinapasig ni Jelly kan kuana, Maray. Sapay la kuma, Maray. Nabartagkan sa amatan parisam. Iturog mo dito'y balayan ang di mo kabailan ti agawin. Ang kasanungay, urayan na kamot ni Jelly. Apay, saan ka di pa yan nagawit? Kasanung agawid, kat si kato, urayan na. Di da pulos mayawid itay. Urayan na kakanong. Uray lang makaungatan ni Tata Pedring itay. So, pinanawan da na. No kayat mo, itulod kan, tapno agawid mat ni Jelly. Ang mga nuur-urayan ng tinakanak na. Alaman nga rod, tani. Diyak ka pala na talagang diyak maneho. Sam! Rumor ka! Parwarang ti kabsat ko! Ha? Sino diyak pukpuk ka wabigbigat? Sam! Ako! Adda pang job mo ama di iti kabsat ko! Nanang, apay, anyat mapaspasama ka. Ay na, Sam, anak ko. Dito'y kung aminan a pinaturog ni Jelly idirabi. Tadyak mo mapilit nga gawid. Nabartag ka ngamin. Isa nakaturog ka adhagos. Taintulog nakakangaro di gayem mo. Anya? Bakit? Ayan nga rin ni Jelly. Pinaturog ko na ijesilid mo. Ta dito'y matsalas tinagturugam. Inukat yo tiri daw yaw! Awan balasang ka! Umayon! Nagturugam idirabi Jenny. Dito'y abalayda sama ng... Sa dino nga rod abanda dito'y balayda. Ijay silid ni Sam. Anya? Ha? Kunakon ka. Gun-gun dawayam ti kinaubing-ubing ti panunot to'y kabsat ko, Sam. Leti balasang ko. Agtanang ka kuma. Di mo kumamot pagpanunutan iti dakes ta anak ko. Tawan mo't madingar aramidon na. Siyak nga mintinang paturog ka ni Jelly dito'y balay. Kat iti silid ta anak ko tinagturugan na. Ta dito'y salas tinagturugan ni Sam. Agpaiso day Ay ka. na, di yung kaluban ti mading aramid ta anak yo. Ay, Jelly, umaykan, agawitan. Diyak kayat manang. Dituyak laeng. Diyak kayat ije balay. Saan man anatangken ti ulom? Kita man, gun-gun dawayan dakan gapo iti kasasaad mo. Awan dakos nga aramidag iti kabsat mo, Leti. Umay kakit din, agawitan. Di mo urayan nga ulutan ka. Idarom tayo, Najasam. Mananggundaway ti awanan bain alalakay. Awan pamaneknek yaw, tapno aramidan yo ti kasta. Adda, nanang, tipan naturog na iti silad ni Sam ti pamanek na. Saan nga umdas da ita, pamaneknek? Umdas, nanang, apay kit tinasaan. Siyak ti makamo, adda amok apan nakabagi tilintan. Anya? Sige anak ko, sika ti makaamoy ti dayta. Masapol may kaniti pagnakman na diya mananggundaway. O na yan anak ko. Dito'y matpagbaludanan titong palmo. Nanang, amoy yung awan araramida ka madi, ngam apay napasamak ti kastoy. Pangasiyo, kasarita yung kumadagiti dadak ka ni Jelly. Inaramid ko, anak ko, ngam talaga natangkan ti pangadanda. Nga ipabalod da ka kano. Diyak mat makasarita na imbag ni Jelly. Tadi na mat amuti sungsungbat na. Kasano nga rin itan nanang? Sino ngayon timang tulong ka na kayo? Adaak mo't nanditi pagbaludan. Mala bayaman ako. Padasat tuman na nakasarita ida. Adda asi ti apo. Una nang,
Mangnamnama ak amakarwarak tumutlaang ditoy. Tanadalos ti konsensyak. Awan basol ko. Anak ko, kaasimot ni Sam. Di tay mo't amunoan niya talaga tinapasamak. Pinabasol yumot adagos jay taon nga awan pay mo't natibker apam managnak yaw. Ay nananang agulimak kayo. Basta kasi tirumbang kan kwa na. Dakkel ti pamatik aginundawayan na ni Jelly. Marikrik nak dayta nanang. Ngam ko namot ni Jelly nga awan inaramid na kankwana. Pat yun yumot dayjay. Kat amuyo lang arudan nga dapangurangan na. Ay nananang nasken nga agbalin tayo awais ita ang panahon. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Di kay makibiyangin nanang. Siya kunti makaamu iti amin. Ado ti gagayim ko apan nakabagi tilintag. Bahala dan iti dayjay asam. Pidraing lakay. Sikaman ti makisarita kiniliti nga anak ta. Bareng sika ti denggen. Bay-bay am kadilaktan ti anak ta bakag. Di mo ka di mapanunot a babae di anak ta an agrabyadang. Rumbag lang nga ikaroon ni Sam ti anyaman ng inaramid na ka ni Jelly. Ngam awan pamanagnak tayo. Basta guli magkalatan dita. Di kagtagtagarin. Anya ti panagkunayo tatang. Agpabayad tayo latan iti danyos. Taawan mo't ti maiparang tayo apam maneknak aginundawayan ni Sam ni Jelly. Ngam masigurado ka pinagaramidan na iti dakes ti kapsat ko. Ay kahit sikaman anak ko. Nuwan niya ti panggandang mau. Instant akwarta dayto yan tatang. No kas-kasano. Sige sikat ti makaamaw. Talo kas-kasano magatang kumuten tay motor anabayagan na tartarigagayak. Sige nga ron tatang. Planuan tayo anaimbag daytoy. No kasano ti maaramid. Saan abali? Taadda tay atorni tayo. Ison ti makaam mo iti amin. Anya ti madamag nanang? Kinasarita nak tay abogado anak ko. Agkid-kid daw da iti dakkel agatad. Agbayad ta kanulaangan iti danyos. Tapno makarwar kan iti pagbaludan. Nanang? Ngam pangalaak nga iti dakkel agatad. Ultimo igatang ko iti kanagkan agas ko kamarigatan nakpay. Daytan tulakan nagdakkel agatadan. Alangaron, tapadasek to akasarita ni Jong agayem ko. Ibaon yung tuman dito ita kasaritak nanang. O sige anak ko, barang iso ti makatulong kan ka. Basit lang ano saan, barang makarwar kan tumulaang. O nanang, di tayo mapukawan ni tinamnama. Di kay kumama umuma amang sarsarong karkanyak nanang ha. Tatakay lang ti pangalalaki ti pigsa kan kirid ko. Di ka kadiagdanag. Dakkel tinamnama makarwar ka ditoy. Kundi ka madanagan. Jak to pulos mauma amang sarong karkan kanak ko. Masasyanak kada kayo nanang. Kimutong kayo pa yan. May stress kayo nga po kanyak. Di nakpakadanagan. Tadadagi tayo ulitag mo amang tultulong kanyak. Kan mamati da nga awan aramid mo. Tamo damot no kasano ti kinasingpet mo anak ko. Anyay pare, kumusta kan? Pasensya ka na, no itaak laang manan anak kasarong karkan ka. Amumat ang busy ang kadagiyay chicks ko. Sika talaga pare. Talaga di mo may kat ti kinaangaw mo. Kan ko na kadilang pare. Kaya't kala pagkatawan. Nupay kastoy tinapasamakan ka. Ang di ka agdanag pare. Adu kami amang isaksakit kan ka. Amumi ngamin nga awan mading inaramid mo. Iso adi ka agdanag. Tulungan ka. Agyamara ka. Kunak no oras si kakit mamati mo't iti pagpabasol na kanyak. Amukan sipod pa'y idi pare. Iso ang mamatya. Adi mo kabailan nga aramidan na jay. Kanuan gayam. Amum ka ding agdinamag ijay lugar tayo. Apag kwarkwartaan da ka lang. Ha? Ngam di ka madanagan. Tanok kwarta lang.
Tulungan ka makarwar dito, isang. Agyaman akjong. Mapangnamnamaan ka talaga. Di kagdanag. Patsik ang makasubadak tumatlang gapu iti kinaimbag mo kanyak. Di mo pa ila panunutan, dayta. Tinapatag at makarwar kan dito'y pagbaludan. Kamaudyanan na. Nakaawid ak mutlangan na nang. Wen nga ro anak ko, ay na, dakkel ti pagyamanan taken ni Jong agayim mo. Nang runak ka ni Apo Diyos, tadi na ka binaybayaan. Wen nga ro nanang. Kunak mo saan ako na makarwar hindi pagbalutan. Kat itata nakarwar akon. Mga barwanan tayo manan. No kayat mo ako mapan kapay la ijay lugar da ulitag mo. Tay sumot ti singasing na. Tapno maya dayo ka kano kadagi ti judgment talatat tao. Saan nanang? Awan rumbang nga ibain wano kabutan ko. Kabaalak asanguan dagi di atat tao. Taamok nga awan basol ko. Nalangarod. Sikati makaam mo. Ngampang nga asim di ka kumagar aramid iti may kaniwas. Tapno makabalas ka lakadakwada. Awan iti panunot ko ti panagibalas nanang. Ni Apo Diyos latan ti makaam mo kadakwada. Ay nahagyaman na kanak ko. Tauray no kasta tinapasamak. Nagtali na idlad tati kinasaya at ti panagpuspusom. Nakarwaran iti pagbaludan na jasam anak ko. Wan tatang, kat naala tayo matan kinaskan apara kada tayo. Amangan no datayom at ti balsen na ita. Wan garudan ako. Madanaga na. Anya kat adanag yun ay. Diyo panunutin da kita. Tinapatag, naala tayon ti kay kayat tayo kadakwada. Ay nali ti anak ko. Madandanag anak iti kasta nga inaramid yung nga agama. Adday ta kayo manin nanang. Kontrabida kayo laakan kanayonan. Di kay latta ko maagulimak dita. Total, may ranranod kayo laang. Ayun gayam, ayan nga ni Jelly. At dalaang mat itay di talikod ti balay anak katukaw. Ay, sumit nga tan. Anya pailat kukun na di tangay. Malabakat, inkaya banta mang rabi itayaw. Lakay, ni Jelly, awan matan di tarwar. Ay nahanap na pananangatan sa rabiin. Ang mga nadalaang di tarwar, pumanag na. Wano, napanmanan, ijayan rasam. Ha? Umay kabakad. Kuyugan nak ta mapantay di balay na sam. Ang mga no ijay manan tinagturungan na. Ay na, mabainak ko mga agpakita ijay. Awan rupak nga iparang ko kadakwada nga agina. Gapo iti inaramid yo. Ang alaman laangan. Ala, si kalat tagaya man ti mapanijay. Tanu awan ijay. Rumarak man, tayo naksapulan ti anak ta. Uray ta, adda tayo motorsiklok nga ramatag. Nay, si kamat gaya marinita. Anyat kagaram. Ay, umunag ka pa'y Ay, agyaman akmare. Adda ka din ni Sam. Wen mare, adda di talikod ti balay. Ang mabit lang, tayabak. Anya ka diti maipay ko kada kayo. Sam, Barok. Umuna iti amin. Kaya't ko kumati agkid daw iti pamakawan mo. Mabainak ko mga umay ditoy. Gapo iti inaramid ti pamilyakan ka. Ngamning aming Jelly, mapukpukaw, kat sikatim mo na anapanunot ko. Amangan kunak no nakitam. Jak nakita na na. Manipod nagawidak. Jakon nakita ni Jelly. Saanan ngayong imay dito eh. Anya, ay sus, napnapanan na nga rutan ngay. Oreno kasta, tumulong aklat tamang sapol kenkwana nana. Agyaman akbaro. Sapay la ko mga ruta makita tayo mo ilaang jay anak ko. Ikararag tayo. Asapay ko mata na saya at ti kasasad na. Kumusta ti panagberberok mo anak ko? Ay, awan pa'y nga rod nanang. Uray dagiti pulis, awan pa'y maitid nga impormasyon no ayan ti kapsat ko. Awan ka di pa'y di amayo. Awan pa'y nanang, madamamot ti panagsapul da. Ay, jak
amo no nakadandanunan nan. Baro numero ti umawawag nanang. Ala, sumbata mo anak ko. Bareng adda pa kainaigan day tanga awag iti kabsat mo. Naan-ano ka nun ni tatang mo? Nadisgrasya ka no nanang, kat aday di ospital ita. Diyos ko, tulungan da kami ko ma. Ay anya day tuyon ang mapaspasamak iti pamilya tayo. Sapay aging gaita, kat di tay pa'y nabiro kan jay adim. Anya ti aramidan tayo tananang, mariribukan akmutan. Jakun ambuno anya ti aramida. Ala, agpulas ka, tamapanta kitaon jay amam ija ospital. Unay mutan tinapasamakan kalakay. Awan mutan ti may sasakam. Anya nga mintinararamid mo. Tadi ka nagan-an na da nagpataray iti motor. Nagalis ti dalan bakit? Kasano na ito yun nga eh. Sapay awan pa iti anak sa. Ala nanang, tatang, panawan kayo pa'y dito ospital. Ta ituloy ko timang sampol kini Jelly. Sige nga rod anak ko. Kat sapay kumata masaraka nun di kabsat mo. Awagan na kadagos no anya ti madamag anak ko. Ay, Lete, imbag na nakita ka ito'y. Ada ka nun ni Jelly dya police station. Ha? Agpaiso, manang Orlando? Uwan, mapan mo kita ni Jayan. Iawid mo dya mapukpukaw nga kabsat mo. Sige manang, agyamanak. Ha? Sam? Anya tiyang aramidam dito eh. Apay nga da ka dito eh. Nakita kami ni Jelly ang magmag na igi-ili. Bayat ti panagpasadak. Kat hindi asitgak. Mabutan ti lang na. Kat kasla sa bali ti Jarna. Iso akinuyog ko latan dito police station. Jelly ading ko. Apay kasta ti lang apay anapisang tabadom. Kan adapay donor mo. Sigun iti polis na nakatungtong ko itay. Adda ka no posibilidad na pinagaramidon day ti dakas. Huh? Dimot ngamin agsao Apolos. Agsang sangit latan. Agsao ka, Jelly. Anyat napasamakan ka. Asino tinang pisang di tabadom? Intarayak jay lalaki. Tinangalnak. Nagpigsa. Di na ka pinagaramidan iti dakas? Pinisang na to'y badok. Hindi kwan. Hindi kwan. Anya. Ala, guston Jelly. Ala, agawitan ije balay. Agyaman ako na Sam. Tauray kas di tinar-aramid mi kan kaidi. Di mo tabi na ibay antikabsat ko. Awan mo't basol ni Jelly kanyak manang. Kan di tayo kuman lagi pan tinapalabas. Talinipat kun dayjay. Mga barwanan tayo kuman. Si dada anak latamat at tumulong nga orean niya ti mapaspasamak. Diyak laing pag-arup akas tati kinadalos ti panagpuspuso. Nagbidutak iti panangipapan ko kan ka. Agyamanak tadi ka nagimula iti sakit tinakam kada kami. Di yun panunutan dayjay manang. Tirumbang ang maaramin ita. Kat ipamaysa tayo ti atensyon tayo ka ni Jelly. Tapno agsubli ti sigud a kinaganay-gay na. Kumusta ti check up ni Jelly? Bakit? Lite? Lakay. Masikog ni Jelly. Anya? Lukas na. Talaga ginundawayan dati anak ta. Wala kay. Anyan ti kastoy ang nagpambanagan ti anak ta. Awanan ba inti asino man na nang gundaway iti anak ta lakay. Nakakaasim at ti kabsat ko. Maklon ko tinagbalin na kasasaan ko. Ngamtsak maklon ti kasta napasama kiti anak ta. Sakla ko man tinagdasalan ti karma. Saan lat ako man anay ramraman ti anak ta.
Babawi akman, yung naladawan ti amin. Uray siyak, tatang. Agbabawiak. Kan makunkonsen siya, iti pananggun daw ay tayo idikin ni Sam. Ala, tinapatag, nakaamiris kayo. Katsapay kumatagbalin nga adal da itakada kayo. Ala, agtitinulong tayo ang mga iwan kin ni Jelly, kanti sikog na.